Duh, nak, ribu lah. Benon sitak ngerung bae. Iranya, aing jalan kaya. Abo, moal mungkin eta mah. Atuh sugan bae na, ngaranna ge ngahayal, bebas meureun. Sih, tapi sia mah ngaya lah. Luhur teuing. Oh, masalah bagi aing mah. Kumaha sia bae lah. Wina, mun misalkan si jadi orang kaya kumaha? Moal muluk-muluk aing mah. Boga pamajikan opat jeung imah gedong. Asa kelar hirup. Eta sia, dasar otak fuckboy, aww, read lah. What's wrong, man? No, what lah. Do you love me? No, I am normal kene, bro. What the meaning of normal? Kiki ge aing masih beki kene ka aww. Boleh dibuka atuh, jas silau. Ja ada sia, kepajan mah taman buah. Kumaha tuh, ja mirip. Haram ja ada sia di babuk ku aing. Getek amat ieu. Kenaon sia na? Apa yang hirup? Kepajan aing mah naon gitu. Halo? Sahana? Biasa lur, tekan bisnis telepon. Sombong amat sia, bisnis buyur dia belah biasa. Sorry, gua mah nggak pernah main kayak gituan. Halo nggak satu, gak lanjutan tuh telepon. Halo Bray, gimana? Oh, gitu. Tanah kita yang di Eropa aman kan? Mantap. Oke lah. Wah, ngesengklek ya baturan aing. Oke brother, ditunggu kabar baiknya. Ya udah kalau gitu, gue tutup ya. Pulsa gue habis nih. Oh iya lupa, kan lu yang nelpon. Oke lah, kalau ada apa-apa kabarin ya. Geus kudu rukiah ya budak. Geus ya lur. Aing keur rapat dewan ieu. Oke, dadah, love you. Sarap ya budak. Geus ayo lah. Ngomong bae. Sulis ulin heula nya, Bah. Da ka mana sia nok? Biasa, Bah. Ka budak. Atuh mari. Tenang, Bah. Aman pokokna mah. Balik lo penting-pentingnya. Moal, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sial tah budak, panjeunna ngajakan ulin, kalau ninggalkeun deui. Wina, dieu tuh capek aing. Nomor 17 yang kamari, ieu naon sia? Lomba paling mantan cup. Laju menang tah. Boro-boro cup. Hese kubu lupakanna. Move on lah kawan. Kupon itu bukan sesuatu yang mudah. Sih, tapi pan Geus lah tak. Ulah ngomongkan masa lalu. kenaon tuh? Dia udah bahagia sama yang lain. Biasa bae tuh ngomongna udah bari malas gitu. 17-an kemari lomba naon cup. Biasa, bal karung aing mah. Menang apa ele? Menang lah, pan aing mah. Lupa, kalau udah tinggalkeun. Eta si aing mah serius ngadengena. Ngaranna ge komedi. Maju lomba naon itu. Babun tuh make sendok. Pasti guruna di lemnya bentar agak. Pan sih nyawa sih? Nyawa lah aja aing ngolem. Bisa bae sih bayok, bisa lah. Ayo atuh. Si Alis, di mana? Keringalikeun budak ya. Kebeneran jasa. Geus bareng bae. Hayang jasa kitu bareng yang aing. Ulap sabadar nama. Jaga sia. Aduh, beureuh satu. Bodo amat lah. Ih, uju teks ya. Ji, macem-macem. Ribut lah ayo. Das. Beungeus selamat sia. Geus ayo lah. Kemana? Ka budak lah. Beungeus saya ge. Wah, budak tuh. Woi, dak. Sia gas. Geus ayo lis kayak itu. Oke, guys. Parah sih dak. Nah, ninggalkeun. Atuh cenah angel. Nya na. Nyaho, angel mandina sawewe. Ampura dak. Aing mantos manggilan si manis. Di pandian mulu eta, uluhan teu muria. Guys, kok saya bisa jeung kedebong jauh sih? Papasan di jalan aing cup. Guys, aing keur ngahaya jeung si Ana. Ngaya naon? Awas bae lamun ngaya teu bener mah. Lamun bisa jadi jelema kaya kumaha tah? Lamun aing jadi orang kaya atuh jelas. Moal dek aing ulin jeung sararia mah. Abo. Gitu amat sia. Lamun sia naon gas? Mun aing udah usaha motor klasik lah. Nek jualan pentil tah. Iya tuh moal. Mun sia Aing naonnya bingung aing ge. dagang beres bae dagang beres. Abo, gitu amat sih ya. Aing ceritanya dak. Aing ditanya gitu. Ayo atuh. Dagang apa? Aing jualan bubur ayam. Bubur ayam. Muriam gitu tah. Dagang Iya, Pantes cara nyana mah, orang. nyana mah. Iya, Iya. apa? Tuh, bro. Atau pina kieu tah. Tahu. terus saingan. Sabar tah, sabar. Kayak aing mundur bisnis coba.
tongkolan. Ternyata tongtolang. Tongtolang. Pakai mandi. Gayung. Jangan sih. Mengalihkan budak. Jangan lupa ya subscribe di channel TKBC, follow. Eta sia dasar otak fuckboy. Awewe bae awewe. Read lah. What's wrong man? What no? Biasa Lur, rekan bisnis nelpon. Sombong amat sih ya. Bisnis buyur ge, balabu amat. Weh, sorry, bisnis mereka kayak gitu mah. Gak pernah main gua. Wah, budak tuh. Woi, dak. Iya guys. Wah, misalnya sengke coba naik. Oke brother, ditunggu kabar baiknya. Ya udah, kalau gitu, gua tutup ya pulsanya. Misalnya. Sakit. Ongkos. Sulit eleng. Oke lah, kalau ada apa-apa kabarin ya. Iya, ya udah. Lur, udah dulu ya. Mau rapat dewan. Dadah, love you. Kita jelasin. Aku bebas bener. Oh, itu kan baik. Kan adegan dulu mau ucup. Hah? Ini ngucup. Wih, sini. HP-nya gue baca. Ini tadi. Coba tebak ini. Ini berapa ya? Jadi apa? Guys, nadinya guys. Tadi dia. Oh, dia lagi. Ya di dia tulisnya. Nadi dia. Pengawas siapa kemarin? Mungkin kadang gampang kadang. Atau sugan bena ngaran daging hayang. Bye bye. Guys, teksnya makan bebas. Babu lu pakai kalereng. Kembali lagi di channel TKBC channel. Meskipun berempat, Banget. yang di sana, sini maju. Yo. Buat lu yang di sana, senang-senang lah, kawan. Jika kalau sudah rapuh, jangan pernah balik lagi, kawan. Ingat, penyesalan hanya datang di akhir, kawan. Oke lah, kalau ada apa-apa kabarin ya. Kudu dulu ya, ibu udah. Geselan ya Lur. Aing ke rapat dewan. Dadah, love you. Ini tidak apa-apa nih, kembali juga ya bang ya. Geser tuh goblok. Geser ini kan. Tegak gerak. 2 kali jalan tempat, langkah tegak maju jalan. Kiri lang lah. Ini 2 kali jalan tempat. Kan 2 kali. Kan kiri lang mana gitu. Iya, iya. Ayo. Ya,